Svaki čovjek bi se htio uklopit tamo gdje živi, ali opet, kako se uklopit kad svi ko da su skrenuli? Skrenuli, yeah, skrenuli. Sa brdovitog Balkana, ravne Slavonije, gdje ničeg nema, sve ravno pije. Ja sam Kandžija, drago mi je, dolazim i donosim svoje orkestre simfonije i riječi koje bude, možda tu glavni šundje, al svakom ko konta ovu. Dobrodošli dragi gledalci u našu prvu emisiju Opšije Meraklije. S nama će se danas družiti naša gošća Vasfija Pakaš. Dobro nam došli. Hvala, bolje vas našla. Vasfija, recite nam nešto o sebi. Pa eto, ja sam svoje 8. godine, prvu pjesmicu sam otpjevala na muzičkom u 3. razredu i tada sam skontala da znam dobro da pjevam. Bavim se ovako pjevanjem po kafićima, restoranima, koncertima, igrankama i tako dalje. Jel radite još nešto osim što pjevate, naravno? Pa u slobodno vrijeme heklam i pletem vunene čarape. Aha, a šta ćete nam danas pjevati? Pa eto, danas ću vam otpjevati jednu pjesmu koju sam sama smislila za svoje šijane. Šijani vole kad je raskopčano. Aha, evo, mikrofon je vaš, pokaži šta imaš. Hvala. Ide specijalno od organizatora iz Šija za sve prisutne goste, specijalno. Ana često pita, šeri moja nješerano, zašto ti je na jeleku uvijek dok me otkopšano? Zašto ti je na jeleku uvijek dug me otkopčano? Kad zakopčam jeleće ne treba mi nano, znaš da šijani vole kad je poderano. Kad zakopčam jeleće ne treba mi nano, znaš da šijani vole kad je raskopčano. Od organizatora specijalno za šijane, za sve vas. Zar si već zaboravila kad si nano bila mlada? Zakopčat ću i ja jelek kada budem kod ti sada. Zakopčat ću i ja jelek kada budem kod ti sada. Da zakopčam jeleće ne treba mi nano, znaš da šijani vole kad je raskopčano. Da zakopčam jeleće ne treba mi nano, znaš da šijani vole kad je poderano. Za šijane specijalno od organizatora. Ovo mogu samo mjesto Šije, kad i specijalno uživo za vas. Kad sam jelek zakopčala i ne bili na novoja, Šaban me je zaprosio, nisam više briga tvoja. Moj me šako zaprosio, nisam